Pu NEC Ben Harlong Langdo Kacheleng PWD Atowar Rathur Park Saike Claim. Karbi Anglong Ararapan Puthot Ningduk Memea Birta Nangkelithu. Kuti Phoa Tangka Pen Towar Kasalang Ponjia Phan KAAC CM Tuliram Ronghang Long A Kisom. Karong Bini Prime Time Berta Long Pen Nilisami Juli Bepi Nonarjik Thai Bertang Ton Pen. Kedamtang Jiklo Joni Yang Bong Towar Kahenu Akeli Lithupi Gajok Consumer Asang Rara Tumalong Nang Paliun Iderlo. Bangso Ajok Harlong Langdo Birik Longtar Langmet Lapen Rongkor Kacheleng PWD Atowar Harlong Langdo Pen Birik Longtar Raratum Thurpak Pen Towar Chesalam Ponangkoglo. India derangkang piaphan Digital India pu Narendra Modi pen pangdag derapi lapen Karbi Anglong Autonomous Council amhang kethek ningkan trokebra sirkep talon dun deranta Harlong Langdo Birik Longtar Langmet lapen Rongkor Hawararat Mesen Iksep Kacheleng Atowar Avilang Poke Pini Hawararat Thurpak pen PWD Atowar Kevak Kangrang Kanglit Kangther Gari Motor Chelengoni det penta Chini Daklo Li tong Kachelang le apot pulone sitami no ladak Hawararat fan ke theklong bang ke Pini ladak Harlong Langdo Birik Longtar arat atum non kudam et pulotang te coronavirus laso kithur kisu ki flu bahut hong pe hempen hong ke bar nang nidet nang je hot setami rat cheto pet pensi towar semanang koklo kopia posi laso towar semanang kokma kuang the ke longa bang ke alang letum chiklo yoni consumer pen kirona sang ladak rong anang kili ledat pena joksi alang tum laso towar tianang koklo laso atowar lake aningkan si ladak lapu sarkar tum kelang le pena jok PWD department ahin pen sami kelang kabinet pena jok si gari ansita cheleng un edarlo na selang tum edon emut ladak chingrum pet pensi kutalino pak lakado kabe chewansi Congress Kacharia Hut All Round Development Puahutta Thanga Development Ta Avi Non BJP Kacharia Sarkar Pen Kithanpon Sabka Saath Sabka Vikas Mate Parivartan Puahutta Socheng MSC Constituency Kaparlo Jasamet Harlong Langdo Birik Longtar Langmet Lapen Rongkor Arara Tuma Phanki Kajing Thoramu Doan Kapalong Ponason Si Mande Lasi Hala Bangso Arara Tuma Phan Mesen Atowar Selang Piponasonte Mesenji Hamren Pen Daniel Hi Karving Long Lai Corona Akisopen Puthot Inut Sorkar Asaipu Divisional Forest Officer Joy Singh Be Arong Kachewoi Juipen Karbia Khayaphan Thedung Akana Hog Dokoglo Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District Arlo Corona Akiso Kaphere Meme Kangdang Ke Prabapurahut Kedamtang Jakhoni Phaing Kora Trok Arni Forest West Division DFO Joy Singh Be Alanglita Corona Akiso Pen Arong Chewoi Juilo Kachini dona tengke arong kachewoi jui forest asaipu Joy Singh Be alangni kedamtang arnipen kapre akeso kacholong ajok opran asarlang kachelang hutsi corona akeso ang thektami klangpondo laso ajoini alangni phan Guwahati Medical College and Hospital alongsi selangpon bomlu bonta kedamtang jakhoni phaing kora trok arni ajo porphai kebra minute pho porahut alangni kopai kelang no ajok ilitum ang bongpen nangchekak don daksi sangtet jo endam juilo Alang li arong kachewoi jui pen Pini Karbi Anglong adangpi Jasemet dipu arong sopialong ongdung araratum ningduk chipisi akarjong chongrong me kapara thekjia phan arna mahir jumi hangpi Halabu DFO beasangho arong kachewoi jui puthak ningduk chipirinti si Karbi Anglong Autonomous Council setame arni ebeng an sai kiklem ington pon Chethan ponme bangso corona keso nangkang dangpen Jasemet ilitum Karbi akhei aphan thedung akana hok dokoklo Keramtang Arni Agriculture Asai Kamalong Saipu Ramsing Hanse Alanglita Corona Akisopen Arong Chewoi Juapi Puthot Jakhoni Phaing Kora Trok Arni Forest West Division DFO Joy Singh Beta Corona Akisopen Apran Kidam Joyajok Ilitum Karbia Khayaphan Thedung Akana Hok Dolo
Athe ilitum karbia khayalong ke thek kere akang tui angdeng asai phu aphai nonamat ke lakha unlang setami lapuson aporahut ilitum angbong pen nang chekak dun boma bangki ningduk meme binon. News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live. Dipu Harilal Basti along Kachebohong ahut arengke soabang phuabang lamhoi pidar pita kangsai kelong le rega jok pini Karbi Anglong Live apherang kia thengno ningduk chipisi kangsai kelong japhan kachuning ri Dipu Police Station angkang Harilal Basti along kidamtang jakhoni phain kora pli arni ajo apor malong anam pen kipya hemalong kido Krishna Raut pen achor mamuni de angbong kopini alam pen kachedan sayahut adung het kedo mate anam pen kipya hemalong kido rapet inut Kartik Das puabang thurdun plotsi Krishna aphan ahiring tangrak pen arengahu pasukonno Bangso abirta karjurong pen police atumta dimaklong an palidamsi arengkeso Krishna aphan selang ponlo Laso phi Krishna Hemasoratum puthot arni Dipu Police Station along lamhoi pidamlo setami piniarni anta thang kangsai kelong le rega jok alang letum Karbi Anglong Live athengno ningduk chipisi adai kedo abang phuaphan kangsai padupon vek nangji lapenilitum lamhoi kipia puthak akangsai longvek nangji pusi ke hang padupon Kini ambulance তাৰ পিছতে তাৰ পৰা লৈ কিনি গৈছে হস্পিটালত চিলাই হল হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ কিবা থানা ওচৰত আনিলে আনাৰ পিছতে অকলে আনিছে আৰু বাকীজনকে খোজকাঢ়ি আহিব কৈছে মা দেউতা মোৰ মিছেছ মোৰ বাইদেউ আছিলে তাৰপিছতে অহাৰ পিছতে আপোনাৰ তাৰপিছতে ৰাতি কৈছে এতিয়া ঘৰ যোৱা ৰাতিপুৱা আহিবা ৰাতিপুৱা অহাৰ পিছতে আমি কেছ কৰিব গৈছোঁ কেছ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ কৈছে কি কেছ দিবা নেকি কেছ দিম কেছ দিয়াৰ পিছতে কৈছে ঠিক আছে কেছ দিলোঁ কেছ দিয়াৰ পিছতে আমাৰ কেছটো আগত দিছোঁ 3 দিন আগত তাৰপিছতে আমাৰ 3 দিন আগতে এনেকুৱা কেছ হোৱা নাছিলে হেণ্টে কেছ দিয়াৰ পিছতে হেণ্টৰ কেছটো এডভান্স লোৱা হ'ল আমাৰ কেছটো আগত নাই লোৱা তাৰপিছত হেণ্টে পুলিচ আহি কিনি আমাকে ক'লে যে আমি ভাড়াতীয়াক খেদাইছোঁ বুলি কিনে হেণ্টে নিজে পলাইছিলে আমি তালা মাৰিছোঁ কি এইটো ঘৰ আমাৰ নিজৰ নহয় আমাৰ মামা শ্বশুৰৰ হয় আমি ইয়াত থাকোঁ আমাৰ এটা জিম্মেদাৰী হয় Arengke soabang phua Hemasor kachethana tengke nili Hemasor aphan sei kelang aphan ke ponhut police agari kebega bang Subhas Das abang ning nanga pathi donji kalisi anso sesi thengnang la podlo posi nang puronglo lapen tangka nang pinon nonamat ke thenga bang phua phan nebdang pu pua pak si nang puronglo lasenili tumki sunga porahut nang kerap donji alar lapuson nang ki purongke ningduk loposi Krishna Hemasor chethan মানুহটোক মেডিকেল লৈ কিনি গৈছে তেতিয়া মানে মেডিকেলত চিলাই কৰাৰ পিছত ওলাই কিনি আনি কিনি থৈছে তেতিয়া আমাৰ পুলিচটো কি কৈছে পুলিচৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰটো কৈ আছে কি বোলে এটোতো কম মাৰিছে আৰু বেছি মাৰিব লাগিছিলে বোলে এনেকা মধুৰাক বোলে এনেকা বুলি কৈছে কি সুভাষ দাস তেখেতে এনেকা কৈছে এনেকা কোনবা কথা হ'ল ওলাই যেতিয়া থানাৰ পৰা কেছ দি কিনি ওলাইছো তেতিয়াও কৈছে সি বোলে পইচা দে বোলে এৰেষ্ট কৰি কিনি আনিম মই কৈছো ফটো লাগিব নেকি কয় নালাগে বোলে পইচা দিলেই হ'ল বোলে এনেকা বুলি কৈছে এবাৰ কোনবা কথা হ'ল এনেকা কথা কয় মানুহ মোৰ মানুহটোক এনেকা মাৰিছে আৰু কোনবা বিচাৰ নাই মোক বিচাৰ লাগে কিমান বেচাৰিছে পইচা Halapu arengahu kapaso beka bangpu ahin penta apiso aphan kacholang rempu Krishna aphan akoi piponthusi lamhoi pidam derlo pusi chinidun Lasila soalam kia phuthak aron kangsai atumpen ko antong kangsai pado ponjiloni lake mo apora hotsi chinidun po News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council SOPD pen kuti pho atang kapanong ponsi Harilal arong pen rong sampri pen men rong harong lapen hemaribe arong kacheleng thor kilometer plira achitim power block atowar kasalam ponjia phan pini KAAC CEM tuliram rong hang long e sompontang lo Karbi Anglong District MP Dipu rong supia dung het kido council pen arta chingbar chom lake men rong hang arong hendong Bonta men rong hangarong araratum non puanta gari motor kacheleng phunjia phan kethir thewa towar cheleng dunlong lipin lang Kopai ke mejok non BJP sarkar kachela rahut KAAC CM tuliram rong hang lapen MP Horen Singh biatum kanghon kangjinso kelang kapachingbar ponthe gajok diphua hithi pen gari motor kacheleng thorjia phan pura kuti pho atangka panom pisi power block atowar kaselam piponjia phan long e som piponlo
BJP East Karbi Anglong Achunbang Modhuram Lekthe Kacharipon Long Eki Soma Mayalong KAAC EM MAC Lapen Engineer Atumta Chetongdon Harilal Arongpen Rong Sampripen Men Rong Hangarong Lapen Hemaribe Arongan Kacheleng Thor Kilometer Plira Achiti Matowar Mesen Pen Pevar Block Kaselam Ponji Aphan Long Eki Somponahut Contractor Icon Bora Aphan Ningkan Isi Angbong Patang Konvek Nangji Pusi KAAC CM Tuliram Rong Hang Sodak Pen Pachinipon Lapusonopor ahut Dead Piangkang Corona Avur ki umplupen Ajaha KAAC EM MAC atumta Corona akiso kecholong dun logajok CEM pendanglok kedoan EM MAC atum sitame Nikri plia farman Hemsi Chidunang kliblo Bangso ajok kaching thuromo ahinanat ke claim kedam penangan chington ruisi dokoklo Nikri pli chok derapi tim Karbi Anglong abutung atum sayamo ke claim kedam pangcheng ponthusi pini setame adapen matipung arboretum kam craft center along kaselam ponbom watchtower penchenglo prek jamasai amo kelangchari padodam derapi rong sampri along SOPD atangkapen ningkan suri hinira ingkora isi apartment towar kaselam ponji aphan long i sompi ponlo News report Rosan Hanse Karbi Anglong live Sagor Tiso APHLC dihin chunbang arpu Chodet pen BJP asong along chepok dunjui penapi Dhaniram Timong aphansi akimi APHLC dihin chunbang arpu pekponthulo All Party Hill Leaders Conference asong atum amithang ajakong kebob kalilangpu radatum aphan angthek kachepaklangpon Phuloni constituency kaparlo Phuloni Harmon Klawalong Phuloni APHLC aruatum Patirpi Ponsi APHLC Tiripi along Saihem Chunbang Dipen Rongpi Pensi Mai Chariponlo Mayalong Non Hejong APHLC along Akimi Tiripi Dihin Chunbang Arpu Kepek Dhaniram Timongaphan Karchupadopon Angko puthot charge bon thulanang ile tuma methang long rialong non lang dam senang etumpu utor borbil to ho methang long rilong non son lang hin to ho labang so ha warlong yong si ile tum dam mulute ile tum ejakong abedam de ile tum ka pheri dam si ong mutha menang ana Karbi denge kopia thelo labang so lam nang le pachini ponthegi ma so puthake phurkimo lang chi phurnang kokpo ile tum 1951 pen laso phurkimo bangke 6 schedule litum hanang pilo autonomous district elitum hanang pilo halasor district nange salam pike komane Bangladesh pen ke bang phan konane ha Pakistan men ke bang phan litum dak council litum nange sik pigali sita halasor nange sik pilong bangke ilituma alidar satum ilituma songja tum pini ke ale ge choina phan piposi pini dak uttor rola son lituma khe tum ki sungdam nang koklo open litum janang litum tame thekdam longlo je haladak arni kang sama podam lo pulote iltum phan ke ekece kom la ana kisung cicak nang ke niltum ta cicak nang lo dilimeta cicak nang lo as hala so ke cicak nang aja kong ke komasi ki pilo komasi ra tum han pini jakong pilo pulote iltum Karbi Anglong non ke cari bom pen ha 1951 nang ka cari ya songja putum si pini bangke haladak phan jakong ki pi bangke halatum si pini jakong pilo sila bilong nili jongdam nang kokji ake hai tuliram rong hangstame dak uttor bori belang li election ang thur pulote elang li haima khe pena khe joine belang che elang li che dandam pulote ase uttor bori belong son bangkel tum sung pikji adak ke deciding factor ke kedam tang election MSC election tadak ke bongo sena si deciding factor dak bangke latum han ke sidong dam nain ke ajo bajo krehini baji krehini halada inora leaders do hala solidars long si congress ai tum tami dang nangji BJP tum ta dam nangji lapet ASDC tum ta dam nangji la pulotang del tum Karbi Anglong autonomous council buki po ordolang mante la sila la sobang ke ningduk pini elang le tum la soja kong il tum electoral roll ke salam le depta mail tum Karbi phan bang ke nang nelo bang ke chia so pel tum ke pini ke pajir pona tamne Karbi khe tum bang ke pini virnang pini borenga wa sai kabidet ke claim pini sai chitiki pen chenglok longle phelanganta pini bang ke aronanta bangan se hodai laplo Karjo Amayalong Tiripi Atumpen Kong Chunbang Sarkiri Rongphar Pangrom Chunbang Kursing Timong Sahem Chunbang Dipen Rongpi Lapen Dunmai Phi Purnima Inghipi Atumta Chetongdon Ningkan la customary law labang so ron ilitum jongjung ilitum Karbia khe halabang so court kaching sai ning halaso ron nang pawir la so lara bangke judicial court ki bana por bangke ilitum kroidun de kham khedun thipji la hanlo nili kemang mang Phuloni Bendir Chuna Rongpi Karbi Anglong live
Paglongkam kaparlo habikro arong kedamtang suri hinira phokebra trok aningkan rong kikim tekangvek abangphu karlitang singnot kro ningkan kethom kechok karli arning kachikimu padupom Karlitang singnot kro aphan alanglitum nokhum isiatum kachikimu asai kedengalong Reverend Sarsing Singnarpen nogen kilingatum chetong dunsi cherap chetudun Kroasor ami alin aong aniatum kachetong donatum anaphan karchopon asaita kedeng padupom Nona por pir theadang coronavirus penajok munit kachingrung long oedet apora hut pinagapotsi bangso kachikimo along kedoan donrap chepho cherua tungaphan chophapon long leder luposi asopo akibisi joysing kropen asu rohon sing kroatum pachinipon Bangso kachikimo asayalong kido pachihilo ponpen anutinta angho adip chikupsi kalitang singnot kroaphan kachikimo asay mesen pen pachun ponlong Dokmokak pensem singing ti Karbing Long Live. Tang di pini prime time ki lapon sigang tonik lo dome thak me ajo kimi.